topic itu man kehan bangke itu Asia party kan ngang lo langsung bangke non press meet itu lo kido bangke itu autonomous Tadiman party committee GS lo CM da barin election bedo dan vice president lo EM barin sona singkaran lo dan aku bangke Sonjoy Kiling assistant secretary lo akan jadi publicity asik press meet along itu loh. Nanti teman jangan kau orang kelain loh. Non very recently Election Commission of India di parliamentary, bahkan assembly consensus, maksud delimitation exercise non padubom loh, maksud proses sulibom. Lasi, maksud draft proposal kalau tuh paklang itu, lapen draft proposal paklang yang kita nih itu, ya sesiap parti itu ke memorandum pidolog nih itu. Kat ini, jadi tu pulau kat tu kau sit cricket home, MLA sit papat nang lah, kita kau ta kau dulu karena yang pendi masa panggul per, standar sit cricket home papat nang lah, lapen MP sit tapi ni itu pulau isi sit ke dulu, lapen ke non hini papat nang lah, kat tu kau kita kini apa panggul per, soalan, setelah draft proposal lah, langsung kan reflect plan Kapek kelang kau, itu tu melengkap sampai cepat kelang kau kalau tak. Pendek non punya presiden nanti hantu bangke. Labang so delimitation exercise aku Election Commission of India tu klaim pun bangke. Karbian long along le plain district along patut cok. Dak ni itu pini lasi memorandum kipi ban kamat halu bidang jalan itu along so DC Vistampo DC troops Emitsa Home Minister pada ni itu memorandum people, lapen Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma pada people, lapen akhai Dr. Tulirang Rohan CM Karbian Autonomous Council pada ni itu, anu palepo, lapen Election Commission of India pada ni itu, anu palepo. Jadi dak jadi detail, ame apa ni poli helo, serta ni poli lah helo, non memorandum long neli tung kijong kon mang isia lang bangke article 332 lapen 330 ating India Constitution lang so teng si delimitation exercise bangke claim kon ji ate nona bangke latung di claim kon bangke Election Commission of India kami claim kon bangke long neli tung study yang lang sa nona neli tung long trainer cap at polling station long Baiklah langsung, kita tambah baiklah langsung 20 LA lah so antara polling station lo ke Karbian lo kan dulu, laba plain district assembly segmen lo pon jatuh, laba ke polling station ke lah lo, number 1 Ambori LP School, number 2 Ambori LP School, number 3 Ambori LP School, number 10 Tipor Gaon LP School, lahai bangke baiklah langsung LA under penon bangke 61 Roha SC si Pontian. Lapen Mahajan Tibong LP School, Goksong High School, Jarkhand Nala LP School. Baiklah langsung LA anda kata, labanta 61 Roha SC Pontian. Lapen Tarchem LP School, Tumprok LP School, langsung polling station bangka, nona bangke 63 Hojai LC Pontian. Lapen Punya LP School right wing, Boranglong LP School, Doloni LP School, Langhin, Inghinabi LP School, Punja LP School, left wing, Konok Ronghang LP School, Denbari LP School, a polling station. Labangta, baca langsung LA andar 20 LA andar, nona bangke 63 hojaya ponja. Ini tuh draft proposal lo detail study kan lo kapal konferensi kalau tuh dokter jadi, serta non lahai lo bangke parlu pondet, nona ting, nona gaung panchayat arah kompensi lah tuh campur masih langsung parlang sih ini tuh kini lahai Home Minister kan celok Election Commission of India, Assam Chief Minister lah lahai itu benar lo kan memang kipi yang siap sudah Seorang press briefing yang personal di pandangan lo masih detail bangke
non itu SCTS orang lain tahan lain. Terus jumpa dengan seluruh kaum berpilo. Ada kita selalu dalam dia bangkit dimuti dengan dia boleh pun tetap picihek pen dengan dia bangkit non election commission atung pen asamlong MLA mesti ketak tu juga peselam tu juga so draft tu non bang draft isi nak plan no asal yang ada keselam tu hala soteng bangkit ASDC pada itu plan rap KSA KNC katu ini tu plan ahin bang kalau ke project he kau oppose lagi hala bang project he ke project he bangkit ke project he lam he ke Karbi Anglong batai ini ahoy salam batai si bang 1951 like ceng silo Karbi Anglong Bukit Pahar Jila Bukit District Salam so bang 1951 apa nak Cina pada tahun 1975 ini kan ala bangke aja area bukan so kedai Karbi Ongcot Karbi what tribal Ongcot mula soa arong anu bangke Karbi Anglong pidunya asi MLA Mokta Selam dan Meghalaya Autonomous State Ciplang det pernah bangke MP Mokta nangku kusi dak MP Mokta Selam dan hala anu bangke lagi Autonomous District Arglosi pidu ana rong simple si MP Mokta si lepas MLA Mokta bangke kulas Islam tu dak pi Selam non keten so bang Assam government tong chok chilo ne election commission tong chok chilo ne ate Assam government bang ke nada election commission ta tha missionary ke do ye posi Assam state government bang si kipo asi dake state government official tong pan bang se engage ko asol claim ho pulo mat non ke claim bang ke autonomous district pulo itun Karbi Anglong West Karbi Anglong autonomous district Laswa Autonomous District Arlo Arong si mupen ningialo itu propaganda sega cipala pella dak memorandum dulu je haroha ha hujai hajagiru lahaya non keselam tu ala laswa a konsensi non si jak arong tu mapan pole hap transfer pole asila na bangke nilitun la tipu nahi kali Indian Constitution masih pakai cokci pukul ke Indian Constitution Article 332 ada Section 5 ada along si pulo Autonomous District arlo konsensi ana bangkel ke kodak mala so MLA konsensi ke tuji ala ke Autonomous District arlo ke do arong konsensi tu choji number 2 bangkel Autonomous District Antang MLA homostia tu mula maka Autonomous District arlo rong tu maka ada ke pongli. Okay, clearly see Article 332 top MLA. Tan nono maka hala sobang violated or conflict. Nason sinil undak teklong na draft. Asi tak mungkin memorandum dipikir pangkri bansi kipilo pangkri mana office long kilo Indian Home Minister Assam Chief Minister Karbi Anglong CM ke hai apa nasa hala election commission bang si hala alang tu mangga tuning ria bang lah tu kan di mana bang cela laso bang correction ni Karbi Anglong along lirik ke icet ta isiarong ta roha hujai taho hab borongku taho hadak taho song taho ku along kaprek long hab kaprek contiguous Karbi Anglong menciti pokhat general district along MLA konsensi lo confident nahi non isialam borongpur में लगे चित्ते बोक दो Karbi Anglong में चित्ते दाई लो कुलिया बोर्ड असों था अदक कर दो लो memorandum lo lapan के तब दुनिया दे लो सेता इसी के तो बंगे नितुम लग बोलो के निये थी बंगे Article 332 ala bang so rona bang ke hong विधान constitution rona को
hala bangke India government ta kroisi nampo Assam government ta kroina ko election commission ta kroina hala hello ni tume hel lam ke pudunya ba apen sonilam ni lidam ni yeng tumu bangke pena tungga ni rong sipilu bom up konsensi nang par hang hipin men sikitong to ja to men to so bom ya mana thang study de pin men si jo ngai chok silo ne study de pin men si ka draft chok la final ke lila kita bom ya ba to ta dak ni tung pudam ye bangga ya disipan ki pudam ye bangga election commission pen le pram pen Assam government pen nam tum han consensi ni lo dei nam tum han consensi thom lo dei nam tum ge si lo dei pram le ki budi notification ki pia bangga nam tum opinion na ki pin no tum delimitation ka plan ni amala so delimitation ke claim lo mo kana tum opinion ki pin pilo claim ni Karbiang Long pen bangga West Karbiang Long pen bangla so autonomous district autonomous council ar lo pen arat nung bong bangga nilitum ya discipline si pichot hada ke thom nai hada ke phi nai hada ke ini nai na son sili tu idolo bothalang so si existing bothalang so si lo please lam na tu na son sili tu to ko ne mo na kimi ke thom kimi ke thom apani si na pela som tha si dan ti fu bang ba non to lo isi da ke thom nang ba na ko haro gharata no isi dolo hada ini yang ba na ko bukan ta isi dolo ini yang ba na ko hala so demand bang akapre ka som akapre ka party tu ibire hala hello dak mana ka belong ten chok che demand pinai hada ka ke bang ge nang tu hala palo pahalo a hoile nang ni tham no puli puli de hala da number 3 pu ye bang ge mane oham sarkar ho election commission ho mane without increasing total seats hetu loi pelai delimitation kora tu thik nohoy ek hobistai thakibo number hai nado ek hobistai thakibo number hai sit number hai tite yar meaning tu ki kyo delimitation koribo lage meaning na meaningless exercise hetu election commission hetu koribo na lagisile oham government te manibo na lagisile hetu koribo na lage jodi sit number hai tete hole yar delimitation kora lab nai jodi koribo plan shot koro block kita jodi block itia block hisabe hetu no hoy block for example bothalang so tat duita block ase duita mane sarita block ase West Karbiang sarita block ase tat Chinthom Amri Sojen Rongkhang charta block ase sarita block ase eta Chinthom aru Amri hetu homosti ঠিক করুতে রংখাং আর আমি সমষ্টি ঠিক করুতে সেই ব্লক বিলাক ঠিকঠাক কৰা নাই সমষ্টিকে ঠিকঠাক কৰিলে সমষ্টি ফক কৰিব তাৰ ব্লক বাংকে চিপ চাই করুতে লাগা মিনিং হলো আসি আমি অমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ইয়াত মাননীয় CM ডক্টৰ তুলাৰাম দাস ডাঙৰীয়া তাৰপিছত ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন বিহবিয়াসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এক নম্বৰটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবিলাক যিটো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত থকা গাঁওসমূহ অন্য ঠাইত লৈ যাব নালাগে এই ৰহা বোলে বুজাই বোলে এইটো বোলে ঠিক নহয় সেইটো আমি নকলেও এই চৰকাৰে বুজিব লাগে এক নম্বৰ ডিমাণ্ড দুই নম্বৰ ডিমাণ্ডটো বঢ়াব লাগে যিটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ
বুঝলাংশ এটা জায়গাত চাৰিটা হ'ব লাগে কাৰণ 1985 বুথলাংশ সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছিলে তেতিয়া 60,000 এতিয়া 2 লাখ কিছু হৈছে 60,000 যদি এটা সমষ্টি তেতিয়া কৰিব পালে 50-60,000 ভোটাৰ লৈ পেলাই যদি এটা সমষ্টি কৰিব পাৰে তেতিয়া 2 লাখ ওপৰ হৈছে ইয়াত 4টাত কৰিব পাৰে 4টা উনো লাগে হালা সব বেছি সিলিটো জানি কি সোনিয়া বাংগে লাসো সোনিয়া বেছি বাংগে সোনিয়া যুক্তি বাংগে autonomous district hill areas হলো প্লেন নো পেন পাম্পার কে প্লান নো প্লেন ডিস্ট্রিক্ট or যেটো এমএলএ সমষ্টি পপুলেশন বা ভোটাৰ সেই মতে ইয়াত তুলনা কৰিলে নহব ইয়াত হিল এৰিয়াস মানুহ কম হ'ব পাৰে তে এলেকাটো ডাঙৰ ৰাস্তা ঘাট নাই বহুতো অসুবিধা আছে এইকাৰণে ইয়াত সৰু সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে ঠিক কৰিব লাগে সেই মতে আমি 4টা বুথলাংশ এটা জায়গাত 4টা দাবী জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো লা ইছলাম লাপেন লা সাবাঙ্গা দেবি পুজো পাবে লা হারুই সেরাই করা থ্রক পেন্সি সমষ্টি লিমিটেশন ইটুতে হেতু ঠিক নহয় আমাক 4টা দিলে তো বেলেগত নাপাব তো বেলেগত নাপাব তেখেত বলে হুলস্থুল কৰিব আন্দোলন কৰিব তে কি লাভ আছে আলটিমেটলি এইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰিব ৰাইজে যদি নমানিলে এতিয়া মানে 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে এক্সিস্টিং 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে হেতু মানে কোন দেখৰ কথা বঢ়াই দিয়ক নহলে এক্সিস্টিং যিটো আছে যি সিস্টেম আছে সেইটো আমাৰ দাবী হালাইলে তুমি একটু বাংকে লাভ বাংকে না আৰু সেরাই কৰা থ্ৰদিন সি পেটোৱেৰ যি পুরতে লাগে ডিলিমিটেশন তো গায় টান নেই আপেন আৰু সেরাই কৰা থ্ৰক পেন পি বাত পুরতে নিতুম আব বসলাং সমষ্টি লং লিনা পিনো দিফুটা লিনা পিনো দুকাজান কে থম না পিনো আর ঘাট তাকে থম না পিনো বে বানু di masaw la sonda ada tapi pada ada tak kilo langsung ke sono ada sana tapi MP dalam sana ada MP abang tak jongsi delimitation ko putar ni tu abang ke thom na pina ko jak kar biang lo west kar biang lo di masaw kalau ka reserve sih lo la sorte yang sih hill area autonomous district arlo lo ada ke population ko pang lang di dan ko kung pang separate si identity sigiti dan sorte yang sih na pinako ada hal itu mah di mana